Iso pipau din VIPZ cookie in ama a channel la ko na interview khat imu uchu golang khat khamna thei drugs addict nga hichi ani adon ho zo si paila noma panpi na ngaicha jing mi khat interview a hin bolin iso pipau channel nei pa din jong ki pa pi omin bol thei chonin aman jong ki thopi na pi in ama jalin jong mi tampi in phat chom pi be na ama interview ahin bola ko na e hebe vin imudo ovin achena rong khan to jing hen lang tuni khwa I hon ita lang no mu chu ama ni kheu na ko na imudo chu khamna thei bol mi tampi hi ama no ma khamna thei bol jong tamin tin ai lo vale thasi sa sa iti ding ham ai lo vale ama pu nat val ji ham alung gel gen thei ji ham ipiam khat na chu kamo ne jing ale azo na hung addict do mi yang hin khamna thei bol ho zo siang za chom chi au me ti hi imu do the win tu ni kho hin drugs addict ho chung chang a hen neu khat ga ta lang no ben khang thei khamna thei bol ho chung a hen tu lai context a sei ding a hen igam sung u zinga jong drugs addict atam ta in ane jong atamin azu jong atamin adia lampi tui ka ichi a hele churchan pul tui bong la vel new boya la vel dunga jong nu mei ti pasal ti hita up bet buna lampi sima sum kilo ami tampi jong aumin e heaven amho jong chun sum le pai ho ane adon ding ho ki cho na dinga a ki ho lo hin lampi tui ka a le for ki ka ma gina ding ne ding don ding vai mu a hite a chapon si de do ki sela gi khowa jan khowa a hite a jong a gam ta in igam sungwa aning aka a hite a chu gu chat la chat bol jong a umen hichi khamna thei bol chat chom nu mei a hin pasal hin drugs addict hin zulam a hin berry khaini ite a chat chom ning hin sana hite a chu newa donova a zo na le ama ho hin kho jong hung bei lo mi tampi gam sungwa om ta ni jong le rehab pam center ho tampi jong hondo na umin hitabang ho ain sumiten anei ho chu he chi rehab mun aga koi wa kisemthah ding dei na ji a mi tampi he rehab sunga jong ki gam ta rehab jong igam sungwa hi khat se ni se hetalo asom aza jing a hin he chi rehab atam chana chu ipive sa ham tiale khamna thei bola drugs addict mi jong atame ti chu vet sa na hi igam sungwa hita chu lam choma mi khamna thei bol aumen rehab sunga ago ma ahung kisemthah ahung do a peng tha a hita chu pathin na tonga society sunga man cha phata ta so do mi aumin rehab sunga ko na thidan jong umin ai la wala ka kisemthah hi tai ta in rehab ma ko ahin sol do wal abet hi jong mi da kit loi khamna thei chun I bol te nga hi ale nga ti anei lo dan ka kisemthah iti jong le khamna then e nung ko dan idu cha langai ke dan chu khamna thei power le dan chu akimodo the ni chu jong le abana hi isei do no mu chu tu ni ko ahin igam su inam su wa khamna thei bol drugs addict atam ta in imit tawang imuvin ichi ale churchan pul lampi tui ka adunga evet na le sumle pa na donga lampi sima ane ding amo ho cha ding som ni kilo ami tampi umin lampi tui ka hi ta chu lam chom hi ta ho luma gina ding hello mi tampi umin hi chu ho chung cha tu khai hon ta lang num chu mi tampi in it tu ni khai gyalo chu khamna thei bol a hi phale mu da na inei pai vin he khamna thei bol pop aning sin na nei pai vin khamna thei bol hi phona le hen biham ki dei lo nume hon jang ki dei lo pasal hon jang ki dei lo oi ki mu si ho pi ding ki za cha hi iso pi khat ngel jong chu gachia go ho pi din ki za cha ta ni
kham na thei bol win aki su thing po win anian de do win ki da ta tan jong om ve asam wa sawin von a khel kha po win akyang to lu to ab be bun om ve ne ki da ta a hi ve ne hi cho kun aki da da ding ham na eng iki da so ke de wi ama wang iki da win aki da ding mi tampi ki sep win angai lu ding wang mi tampi ki sep do po win hi hechi na hin kham na thei bol ho zo si hi muda gun se ding a hi lo dan tun khoi ta lang nom be ni nangin kham na thei na bol lo mana kham na thei bol khat gamo mo se jing ding ti na hello hi thet bol jing ding ti na hello hi kham na thei a bol wa mo meng e hi win adu angai khat ani ui hengi ani adon ho for ho se tam ta ga cho pya ga support na ga pi te ding ti na hello hi mi tampi in e bol khil win ni kili sana amo masanga ini uvin khamna thei bol a hi wa ama ho hi ipi lunggel ane ivam ti jong hi mi tampin e diu akinomi ni tuni kha ise no mu video imu uchu eso pipau din VIPZ in ama in hechi eso pipau hechi hi interview a hin bol na a imu da uchu ipi ham talen agi sim tha anom dan kham na thei abola ko na hin khu akile ding dan kham na thei abol ho hi adal ha zo ding dan chi ama asina kon hevin kham na thei ho anga anom dan chi modo the bin hi chu chung pi vet sa ham te le kham na thei bol ho zo si hin anu ma abol ho hello ai lo athamo athan ma abol jong he te lo kon kha chu do ma to ki khen ji ama abol jong hi thei kon kha chu alung gel gen te be se na nga tun tun ding ebam alung gel ho agi khial thina dinga chu ala se no amil thina dinga chu abol jong ume ada chamlo wa hi ta chu abola le hong addict mi tampi mi kon kha chu he chi kham na thei chu bol ding gu te te du cha te te aloi hom bo na du cha te te ya ga bolong ai le hi ta banga lam chom chmani sa hin ne do ting wa le hin mi ho zo si ala drugs addict ho zo si mu neuding I neuding hello he ka so pete ho hi chol on akisim tha anom ani sani angol nom ai wanga apan piding ki mo zo lo ngol zo na ding lampi hol do zo lo mi tampi omeni ka ngol do zo na dinga ei panpi theding ei til kho theding mi hele ti angai cha tun tun au me ti tu ni kha interview wa iso bi pau thsia ko na imu do Is it na hi as a Christian khat hi na wa hin alasam ahat lo awa amang lagaw mang thai ho ki tho pi ding even khamna thei bol ho zo si mo si jing sangai pharom nei ko male ho pia pathin thu a alunggel itebam het na pan pi na thei chana pan pi wa le khamna thei mi bol tam pi yong a hin khoi mo thi jing loading thi ta sanga kham the bola ko na alagaw hin ko ihu do audio hi tampi ja omding hi tu lain kham na the bol ho lagawa hu do ding kisim tha ding mi tampi hi aumen ai wang e hon abol jidan het lo ji win panpi na angai cha ni win ega panpi ho zo povin ahin ko anamo lem ji ni mi tampi I kha so lo ji win milin milal miching mithim hon jong hi so hi atha ben ge lo hi te khamna thin nangin na bolo manin abolo mo sin ipilung gel aneivam ipi doilatop aneivam ipi ngaicha aneivam ti pai e het pi wal miching e di we hichi na hin khamna the bol ho zo si ngai lut na atha ben nei we tin atha ben alung he thiam pi uten pan pi ngai cha tun tun jong a da po ti atha ben ta lang we te khat le khat ke taw pi to ding ala sam ki ho to ding ti e bible win e thuma o hin amon jong angol no ma oi angol na thei di wa lampi kon pi ding ai alung gel he pi ding mo sit jing loading a hi kham thei bol ho zo si yong le kha hello ai po in kham thei bol ho zo si yong a ching lo ai po ni kham thei bol la jong ho ivet na le ei sang a ching le kha thi mi tam pi jong da lo hi chi na hi ti bang ho ho a kham thei bol la kon a hong ki le fa a future I love a tit now chit now ho ito sot pi vale igam sungwa dinga moding khap vele ki khel na len ta jong a hen po do the oi chula hita bang ho het pi ngayen mo sit lo ding a hi chu jong le kham na thei bol ho zo siang het diu chu I love a tu nu nga ong khang tha ding khang tha hon jong
ai lo wa kham na thei ka bol poi ti a ho jong khap be ting in bol the oi he chi nan kham na thei ki ti hi atha be a kidal hin pi a gal zona he jo cho ilam kai wa ekilam kai sa de a keno min hi ai cho bible in kham na thia lop ki ti mi ching poi ti chuna parwa bung som ni in zu ki ti mi dai chawya pang hin kham na thei ki ti jong hi kina ki bau na ta hi bo ve he si chen kui kui jong kham na thia lop ma chu mi ching ai poi ati chu koren thor khat na bung gup lang chewe na le hen nang ho man ki pe a ki cha sa na hi ta ve he si chen na ta sa chung wa pathin choi anon ati kham na thea lop ki ti chu mi ching hi lo we cho teng ita sau hi pathin in thing hi in pathin in man ki pia ei cho sau hi ta in hi china e ho ta sai ta lo hi pathina hi a in thing hi e ho in e pa ita chunga pathin i choi a di pathin lunglam zo e hol di hi ti pai to ni khon i sei do nom vin angai zo si pathin in pathei na bo tau han